munini wa Minister Matthews Karauri na ugite atongeria bonthe ba Meru irio njuri ncheke bari na murigo jwa guchwira Meru ngerekana mutongeria uju uria kinya wari mubunge wa Tigania East ni achokete aromba ngabana Kawira Mwangaza kugwata rurume rwawe akiuga nethiritwe akiagira nthoni atongeria bangi. Tumeongea na deputy governor, tumeongea na viongozi na tumekubaliana. Hii ni shida ya Meru. Muketi and decide what is good for Meru. Imeario munini o Rais Rigathi Gachagua yariritwe bunene ni a Meru omuntu aimetaura burayo muweria na nende mubunge o Karayoti anie Matthew Adams Karauri urakinya ari munini o minister awete atongeria ba Meru te baraba chali akura ke nduku ina magana ya atongeria Meru barabomba kuya mochwera nkusanyo tia atongeria ba county Meru ntaira tonto atongoria te antu batugurite bunge bonka batugurite bunge iba twakilishe bunge na bare atongoria lakini atongoria baikuba bainge muno atongoria bekuru baikundi atongoria barume tunisene atongoria ba mithemba yonthe iba bainge muno Kawira kinyawe no aite atongoria ba Meru bonthe kwaria muntu cieta mutongoria kinya tweta kinoru tugeta na twarie antu bateka gwibo atongoria wenka muntu thuria wenka mutongoria atwite twarie na tukamuonia interest yetu Meru. Karauri awete ndwaini thukangiritie Meru rietwa buru. Najua pengine nafikiriaga kwa Meru vita ni hobby. So vita ya hobby itaendelea lakini pia kazi iendelee pamoja na hobby. Sababu kumwambia Meru aache vita sasa hiyo ni kuingilia utamaduni yenu. So mimi sai kuingilia mambo ya utamaduni. Kinya kethireta amenyekana ringi na andwa yonto ya ikuma tene. Meru ni kumenwa muno nthu andwa i na kinya uningwa nteko wirua no nthu andwa i na ndathima muno ndona ne arume benganite na mukomo baingi unkauria ri Kameru echinjirie arume bataura akabengana mukomo bubetete kura sacrificial lamb Ameru ibareke no ntuito kurumwa kinyamu yakura ruwe ne kerumi keu Ameru ndo bamenyeretie kambotie Meru enu na andwa chienu lakini kuria no ntutemu Meru atira uwo thuku karaua Ameru baichokere na ibunkuwa Ameru ibaichokere nkuruki kuringana Karauri hakethira na iyete na thitangwe na ikwe kwa anti corruption muprobu ichoe makosa yawe aikwe kotini lakini manto ya kuotheri angaito kwenda omwenga angathithio butebui omeikeroto gekoro ikuthirwa utemwe kuru kororwa marenge ku Meru agenda itegerwo kana kiriko antu bamwitikia ku Kawira na Karue na Kawira wanareke akeruma antu bainge orimwe oge agwetha antu bakwingia Kawele kailo mokoro nwe yakathira lakini ukauo karo na antu bonde na utebwa ngwetike Kawira akenda tumwira twamwira akathura lakini kurona antu bonde amutumba ni umuna wetera njou na kibara yaku utumba ndaikirwa na vision yenje amuno yagua na kwenda kwethia kinya Mikindori municipality na uni kemenya kwethwa municipality pura Mikindori ya tetheka na Mbecha World Bank na development ithakabitia mauri Mikindori town yebwe na university ya Mikindori na Kawira akithwana kio urinda urwe muno atithiretwe mbere athithia mantu iwa akathithia rumataro yawe kiri atongeria bathure na kura county na kinya governor Kawira Mwangaza twathurana andu abathurwa tuba heshima bathirie miaka yo na nekoro nabo bakora ira kiroto kyo muntu akora wa kiroto gekoro yukwa nkubwero urenge na renge kiroto gekoro yukwa ekoro bakora ira kiroto kyo ekoro baikuba mbike kwa thanthi muno na bameatha boya muno England wa Queen atethera kinya emuka kurenthi cia thawa kinya naka na kinya Meru no yatho naka na njenja nire mwekoro mwega ekoro batha anja arume katwiku magio theri
nontu mwekuru nu akwira untu bura bwatethia nawe ngabana weri ukaruya na antu bonthe uri mwe awethe anurite kinyo abera sore gutethina kabobere kithaibo ikiro ndaburumare kanda ikiro akabo nduma ibo untu ndaburumire. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika.